madamu yari yagiye gufasha nyirabukwe, ubwo ni se nyina w'umugabo we akaba nyina wa meya, kuko umugabo w'uno mugore ni meya Nazinda Irazime. Yari yagiye gufasha nyirabukwe kwitegura gahunda yo kwibuka nabo muri uwo murenge. Bwari buke nyuma yo kwibuka i Nyanza, iki gihe bwari buke. Nyanza bibukaga ryari? Reka mbabwire itariki i Nyanza bibukiyeho kugira ngo ibintu bigende neza. Ano mashusho muri kubona nayo ku itariki 21 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'ibihumbi 2024. Uri kumva? Ngira ngo i Nyanza kuri ubu ngubu bazibuka biteganijwe vuba ahangaha rwose, ntabwo biri burenze kuwa mbere. Bwari buke no ku itariki 22 hano i Mutitu, aho nyirabukwe w'uno mugore atuye akaba nyina wa Nazinda Irazime. Bwari buke bibuka. Umugore yari yasize umugabo ari kwibuka i Nyanza, ajya gufasha nyirabukwe akaba nyina w'umugabo kugira ngo nabo bitegure gahunda yo kwibuka. Hanyuma iyi message yagiraga iti ikindi gikomeye, uyu mugore arangije arahaguruka ajya gufatana na meya ururabo kabigaseka nk'akeza. None Irazime arashinjwa gushinyagurira madame kuko harimo imibiri yabe muri urwo rwibutso. Murumva icyo kintu?